ljudi, evo nas ponovo u Srpski Marinci. Danas ćemo da igramo Minecraft sa našim drugom Muen 360, to jest Ognjenom Topalavćem. To je naš drug iz škole. Evo sad ću da zaustavim, čekaj, ovdje imam. Sad ću da zaustavim snimanje, da ga pozovem ako on hoće. I ljudi, on neće da se javi zato što nema interneta dovoljno da se javi, pa ćemo mi ovako samo pričati, dopisivat se, kao ovo će im trebati, pošto smo dole našli. Izvinite što nismo snimali od početka, pošto spremali smo da se FPS malo poboljša, malo smo mi ovdje doradili, malo više. Šta da sad radimo? Ti pravi kuću, ja ću kopati rude. Aj. Imaš tamo u kovčegu, Ogi, ovdje. On mene ne čuje zato što se nismo povezali, vidite, on se zove Muen. Tako. Ja do sada kopam rudu, vidite naš rudnik, vidite koliko je to, pa to niđe nema. Znači, moram ja malo drveta. Ok, pa kolika će nam, mi smo željeli da nam kuća bude veoma bogata, puna drva, puna kamenja, čega će već biti. Evo, mi smo ovdje već kao dosadno nam kopati do kraja, treba vam sekira. Uzmi. Vidite, kao mi smo ovdje nešto počeli kopati, evo ovdje smo napravili rudnik, ajmo mi još jedno 10-ak vama. Fuck! Odmah smo naišli na zlata. Čekaj, ovo još. O Bože, još zlata! O, jesmo bogati. Vidimo još zlata! Da ima, nema. Joj, što nema? Mi možda da ljudi, ja ovo ne vjerujem. Da smo naišli na ovolika čuda i da naiđemo i na dijamant. Pa hvala Bogu. Čekaj, ajde ima li još vama ovog redstone-a. Aha, ovdje ima metala. Ajde. Ova epizoda će biti vrlo zabavna, koliko ja vidim nas je odmah na početku dobro krenulo. Evo ovdje ugaj. Ima još ovdje. Evo mi još vamo. Još vamo da kopamo, možda ima još metala. Omrskom kopat, ajmo mi dijamant da prekopamo. Ovo smo kopali. Ajmo mi sad. Nešto nam se polako gubi FPS, ne znam zašto, ali gubi se. Ajmo mi polako gore da ispečemo ovo sve. Našli smo dijamante, to sam sad obavijestio. Ajde spavanje, pa dobro, sad ću doći, evo idem. A kako onda izgleda kao da neće se popet, a u stvari uspio sam nespravno. Mislim, tako izgleda da je 2 bloka uviše, ali nije. Ajmo mi ovako, ako mislite ovo da je bug, nije ovo bug, već ja držim brzo trčanje. Da sam ga sjevo,
A ovdje ćemo baciti prvo ovo. Pa smo ovdje dijamante. Sa ovim čudima ovdje. Gdje je lik ošao? Ste vidjeli baga? Lik je poletio. Gdje? Aha, vidim te. Što je ovo jebote? Jebat ću ti majku, otkud ti ode? Ima li odelo? Nema 100%. Joj, gladni smo, Joj, fuck. Tak, dajmo koliko znam se. Dovoljno. Šta ćemo? Sada ćemo lijepo da njemu pomogne. Ovdje imam 5 staklica. Šta možemo ovdje ništa? Čekaj, da ga pitam. Hoćeš da napravim odela od dijamanata? Eto ga. Ajde, šta će on nama poslati? Gdje su dijamanti? Ajde, ali prsluk. Da imamo koliko nama prsluka može. Fuck you! Aj neka bude njemu jedan. Meni ne može, kao što vidite. Ja ću sebi napraviti kapu. A od metala... Nema. Ima! Tu! Ne! Ja ću sebi napraviti od zlata. Sam treba ovo i treba mi ovo. Ovo... Sad ću sebi napraviti odijelo. Od tog. Da. A njemu ću napraviti od ovog. Eto. Ovdje ćemo ostaviti rude. Meso. Šta meso? Ima li šta? Mlijeko! Pap. Ja ću uzeti ovo govno i ovo. A on će uzeti... Gdje si bre? Hrana. Onda se vrat, moramo, uzet ćemo koji hljeb da ima. Da li ima? Ovdje nema. Pa zar si sve pokupio? Ne trebam to. Tako, ja njam bacim ovdje. Ali se mijenjamo. Koliko ćemo hljeba? Ajmo sve ovo napraviti hljeb. Jep. Eto, tebi 2. Ja ću ovdje još pšenice nabaviti. Ej! Čekaj, mangupe! Dajmo kako izgledamo mi to. Baš smo moćni. Gdje sad? Čekaj, ajmo. Odo ja.
Da vidimo šta on to hoće nama da pokaže. Ovdje smo napravili mini stado ovaca. Vidimo da li je ostavio drvo ovdje. Pa gdje si? O, jabka. Gdje? Dođi, mamo. Dvije jabke. Pa gdje si? Možda je još gore. Ajmo vidjeti. A gdje je? Aha, da napravim štalu. Ajmo, štala. Treba će nam štala. Joj, trebao sam njemu dati jednu jabku. Joj, mene bude, ali nema veze, narašće njemu ovaj hljeb. Zdravi sam ja. Ovdje ne može. Štalu. Čekaj. Treba će nam... Ne. Kako se pravi ograda? A, sjetio sam se. Ja bar tako mislim. Ajmo sad probat. Opa. Jest. Tako se pravi. I to je to. Šta bre? Ma daj ti meni pola toga tu. Pola toga tu. Da mi ne sitnimo priču. Jebem ti. Ajmo sad ovo sve popunti. Šta ćemo mi to lijepo da nađemo ovdje. Sada kad budemo napravili... Pa kako neće? Ajmo jedno 10 da piše. Evo, 10, 26. Dajmo, gdje si ti? Gdje ćemo štalu staviti? Evo, ovdje ćemo ovako. Ovdje. Šta me gledaš? Ovako ćemo ovdje mi njima napraviti štalu uz ovo. Gdje si ti? Aha. Alo, bolan! On ode još neđe tamo, mak boli me briga. Da ja taman ovu štalu proširim malo. A hoću govno. Ajmo, joj, da ja moram ovo što prije završiti. Vidi ga, Evo ga! Ne! Da uđi unutra! Dođi, mamo, Neće, ovo, ja mislim da kokoš. Aj,
Ja mislim da treba da bude sam. Uđi skroz tamo. Čekaj, pa kuda ćemo ulaz, to je hoćemo ovak napraviti. Da se mora ući. Ovdje jedno i ovdje jedno. Ok, ajmo sad spavat. I evo nas ljudi, prespavali smo ovaj dan. Ajmo sada da napravimo jednu veliku ogradu. Ne mislim na ogradu, mislim na... Ovaj ognjen ko da se rodi u čamcu. Nikad ti on nije zatvorio vrata za sobom. Ali bome nikad. Ovo ovako ovdje stavimo. I ovo ovdje. Eto, jedna se dobije. Ne! Ali nema veze, baš što imamo dosta bre, zakuće ublas. Samo što ćemo ići još jedno 100-tinjak puta. Jebote! Zlatni. Crkni jebate! Dobio sam luk! Dođi vamo! Neću. Čekaj. A ja već imam tu. On ima... Koji će nam ovo? Ove koske... Čekaj, ajmo mi isprobati ovo čudo. Sad ću da ga gađam. Jebo majku, neće da ozme, nema veze. Ček. Da mi napravimo ovo da nam brže rastu biljke. Joj, ne mogu da vjerujem da sam zaboravio. Ajmo ovdje stavimo kravetinu. Dobro joj stoji. Jo, moramo brzo. Ajmo, moramo što prije dole doći. Ovdje je sve puno, ovdje smo natrpali svašta. Ajde. Dobro. Ajmo mi sad ovdje malo... Eto ga. Ajmo. Napravimo hljeb. Što je ovo, nijedno ne ostavlja seme. Eto, ovdje ima dosta da se napravi. Ne, to. Ali nema veze, sad ćemo mi to sve. To neće, a hoće. Uzela je. Ajmo sad ovo ovdje. Ok, evo me, samo da skupim za hljeba. Mislim, nemamo dovoljno za hljeb. Tako da ćemo sve ovo iskoristiti. Ajde ovo, sve, ajde. Jaj, ne mogu da vjerujem. Taman da ih parimo. Ogi, ćemo parimo ove. Ajmo. Ogi. Pariš ih već. Ej. Evo tebi. Alo.
Čekaj, jesi ti njih pari? A jesi, ajma mis. Vidi ovo, ej! O, bogova, a mrš tamo, ej! Joj, vidi! Koliko si ih pario, čovječ? Ajmo da pustimo okej. Ajmo sjeć drva, pošto će nam nestati. Neće biti dovoljno. Ajmo da imamo. Da li imam ovdje sjekiru? Nemam sjekiru. Ovdje nije ovo sjekira. Ljudi, nemamo sjekiru. Uzet ćemo... Nećemo. Hoćemo. Ma šta će mi za sjekiru to čudo? Lijepo. Uzmem. Ovako. Naredam pola ovih štapova i ovdje samo. Ovdje i ovdje. Ovdje. I ovdje. 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 I ovdje. I op. Ajmo sad redat. Šta ima sjekira? Moram uzeti jedno ovo čudo. Da napravimo opet dva ova kovčega. Ček. Gdje ćemo mi ih staviti? A stavit ćemo ih tu. Ovdje. Ostavit ćemo ovo drvo ovamo. Uzet ćemo 3 sjekire i ajmo u lov. Ču mene lov. Ajmo da sječemo drva. Ovdje ih nije dovršio. Nadam se da će se ova epizoda vama svidjeti, pošto prvi put snimamo Minecraft na mom kanalu. Možda će vama to biti zabavno, pošto koliko ja uglavnom znam, ljudi koji nemaju neke igrice ili koji nemaju kompjuter, gledaju youtubere kao na primjer mene ili ja neko gledam kao na primjer, gledao sam Uđu dok nisam napravio GTA 5. Jer mi se mnogo sviđao Muđa sa njegovim GTA 5-om, a on ima update-ovan, ali meni je ostao na jedan update unazad, što znači da ne mogu da snimam GTA 5, ali GTA 5, ne brinite se, stiće za jedno 4-3 mjeseca, pošto ćemo te GTA 5 snimati u avgustu. Prelazit ćemo misije, igrat ćemo multiplayer, zajebavat ćemo se po gradu, nema šta nećemo da radimo, kakve lude ideje će nam dolaziti, ali šta da se radi ljudi? Na kompjuter ne možemo snimati zato što mi plus gubi FPS, plus me izbaci iz igrice i kaže nešto da reinstaliram igricu, možda će to pomoći ovom problemu, ali ja sam reinstalirao i ništa se nije pomoglo, pa tako da moramo da čekamo august. Gdje je još jedno crno? Ima li crnih ovdje drva? Ima, ovdje imaju 4. Da imaju ovo crno jest, ali neću njega mrskoniti. To metal! Po njega ću doći poslije da mi ovdje isječemo ova drva. Pećinu ćemo obići, zajedno ja i Ognjen. Ajmo da pravimo kuću. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako vam se svidjela, bacite like, share, komentar, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi Minecrafta. Ćao!